Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita belajar Iqra kelima halaman ke-7. Ada Bu Tiwi Pratiwi di Singapura. Saya pikir di Taiwan Tahu juga. namanya Pratiwi? Kan umumnya begitu, Tiwi Pratiwi. Iya. Iya. Kan saya lihat KTP-nya dari jauh. Oh, Ibu Tiwi Hmm. Pratiwi. Iya. Iya. Mm-mm. Ya tuh. Ayo mulai tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lagunya udah pinter nih. Ya terus. Fil masbun. Fil fulkil mashhun. Jadi panjang materi disukun kan? Ya, Fil masbun. shinnya mashhun ya. Fil Masbun. fulkil mashhun. Karena virus lehan. Fulkil mashhun. Kemudian Wa nahnu lahu muslimun. wa nahnu lahu muslimun. Kemudian Wa malakum kaifa tahkumun. fama ya, bukan wama, Ya fama. Allah. Dengar-dengarnya wama, lagi diulang. Wa malakum kaifa tahkumun. Fama lakum kaifa tahkumun. Kemudian Wa ma kanu muhtadin. wa ma kanu muhtadin. Kemudian La yuflihul kafirun. Lanya panjang. Ya bilang. Ayo lagi. La yuflihul kafirun. La yuflihul kafirun. Kemudian Wa huwal husranul mubin. lanya panjang. Oh. Wa huwal husranul mubin. Konsennya jangan nanti sampai saya turunin lagi nih ke Iqra 2. Banyak yang diturunin. Ngaji sama saya nggak dari 2 dulu ya? Nggak dari 1 dulu ya kemarin? Langsung 3 ya? Oh. Iya, oh. Langsung Langsung 3 kan? ini. Langsung 4. Langsung Iqra 5. Oh, pantes. Iya. Jadi agak sedikit ketinggalan. Jadi, tak apa-apa. Ntar kalau ini kamu belajar sama Mbak Wida atau sama siapa Iqra 1, Iqra 2-nya dimantepin ya. Kayaknya ada beberapa ketinggalan bit-bit lagunya. Itu kenal huruf sudah. Cuman panjang pendeknya kadang-kadang sering ketukar, sering lupa. Gitu. Padahal penting tuh. Karena panjang pendek dalam Quran punya peranan penting. Punya makna tersendiri. Ya. Yuk, apa-apa tulisin aja dulu. Huwal khusranul mubin. Kemudian. Bil akhirati hum yuqinun. Bil akhirati hum yuqinun. Kemudian. Wahum la yashurun. Wahum la yash'urun. Nih kalau gini aja bagus ya. Jangan lupa panjang pendeknya. Terus. Bal ajibta wa yaskhurun. Wayas. Ulang lagi. Bal ajibta wa Kan ha. A. Bal ajibta. Ayo. Oh iya. Bal ajibta wa yaskhurun. Bal ajibta wa yaskharun. Kemudian. Kadzalika taf'alu bil mujrimin. Tap ngalu. Bukan tap ngalu atuh. Coba Taj. dilihat. Ini Taf. nun. Ini nun atuh. Naf. Naf. Ini bukan ngalu lagi alu. Emang kamu orang Cilacap ya? Orang mana sih? Hah? Semarang. Jangan naf ngalu atau ya. Jangan ngalu. Alu.
Jangan mad ngarid, mad arid. Ya, jangan pangari, pakari, jangan. Ya, lagi ulang. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kemudian Sanasimuhu 'alal alal 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 apa yo? alal Ngalal, ngalal. Alal. wishkur Heeh. alal hurtum. Kayaknya hurufnya agak sering lupa nih. Harus diulang lagi ya minimal. Kalau nggak mau saya turunin, ikro 1, ikro 2-nya dilihat ya. Kayaknya ini hurufnya sering lupa nih. Atau kayak tadi kalau ada waktu tadi, ngulang sama Bu Rehan ikro 1, ikro 2, nggak masalah kok ya. Demi hasil yang bagus. Gitu. Karena kalau hurufnya sering ketukar-tukar nanti bahaya ya. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kemudian. Iya. Wahadal baladil amin. A-nya pendek. Baladil amin. Wahadal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Kemudian. Makanu bihi Bukan yastabshi'un. man lagi, itu ma atau bi'i. Ini ma atau bi'i panjang. Makanu Jangan buru-buru, tenang ya. Ingat panjang pendek dalam Quran punya makna tersendiri. Ini panjang semuanya dua-duanya. Nu juga panjang. Ya. makanu bihi yastabshi'un. Makanu bihi yastahzi'un. Kemudian. Wa makana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Kemudian. Dan model baca Quran itu harus tenang ya. Kalau terburu-buru suka libet. Nah ini. Abadan. Jika dihentikan abada. Ini banyak ayat. Dua fata dibaca satu jika dihentikan. Ini jika dihentikan ini fisiknya. Ini tulisannya. Ini bunyinya. Abadan jika dihentikan abada. Nggak ada tulisan abada begini. Adanya tulisan yang ini. Tapi dihentikan jadi seperti ini. Abadan abada. Ini kayak di ini ya kayak di bandara. Panas, Ustaz. Panas ya. Ya udah terserah. Terusin. Yang bawah nih, Ustaz. Iya, yauma. Yaumal qiyamati wasna. Yaumal qiyamati wasna. Kemudian. Wal adiyati dhabha. Wal adiyati dhabha. Kemudian. Wal muriyati qadha. Bukan wal, ini fa. Fanta. Ya. Ayo, fa. 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 Bukan wal ya, fa. Iya. Wal muriyati qadha. Fal muriyati qadha. Kemudian. Wal mughirati subha. G-nya panjang mantobi. Fal mugira. Ra-nya panjang mad asli. Fal mugirati subha. Coba diulang lagi. Fal mughirati subha. Kemudian. Wa asarna Fa. bihi Ini fa bukan wa. Fa asar. Nanti dengerin rekamannya ya kalau nggak fa. percaya. Fa asar. Bukan wa ya. Fa asar. Ya tenang. Wa asarna bihi naq'a. Fa asar nabihi naq'a. Kemudian. Fawasat
فوسطن به جمعا Fawasatna bihi jam'a. Kemudian وخلقناكم أزواجا. ini kalau tadi fa ketuker tuh. Wa khalaq, ayo lagi. وخلقناكم أزواجا. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian وجعلنا نومكم سباتا. tuh bagus. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian بالأخسرين أعمالا. bil akhsarina a'mala. Kemudian يحسنون صنعا. yuhsinuna sun'a. Kemudian كانوا من آياتنا عجبا. kanu min ayatina ajaba. Kemudian وزدناهم هدى. wazidnahum huda. Kemudian وسوف يدعو ثبورا. fasawfa yad'u thubura. Kemudian ويصلى سعيرا. wa yasla sa'ira. Kemudian yang ini. Kalau tadi abadan dihentikan abada, ini beda lagi. Aniyatin jika dihentikan aniyah. Ini tulisan, ini bunyi ya. Ini tak marbutoh tuh kalau dihentikan jadi ha. Aniyah. Ya, silahkan. Yang bawahnya boleh, yang atas boleh. Silahkan. Aniyatin. Jika dihentikan jadi Aniyah. aniyah ya. Silahkan. Tasla naron hamiyah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Kemudian Lisa'yiha radiyah. lisa'yiha radiyah. La tasma'u fiha lawiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian malam. Halo. Malam Maknya tuhit. panjang. Malam-malam seperti ini tuh malam. Ini malam. Maknya panjang. Ayo. Malam tuhit bihi khubra. Malam tuhita bihi khubra. Kemudian Bihadal hadisi asafa. bihadzal haditsi asafa. Kemudian Ma nahnu bimus. tai kini. Maknya panjang. Bimus. Ma nahnu bimus. Taiwan, Thailand, tai kini. Thailand. Taipei, tai kini. Ayo. Tai-nya jangan gitu. Muang tai. Nahnu bimustaiqinin. Manah nubi mustaiqinin. Wa huwa khairul Khairul, hakimin. jangan khairul. Khairul. Wa huwa khairul hakimin. Wa huwa khairul hakimin.
Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junud. Kemudian. Fir'auna wa Samud. Fir'aun wa Samud. Kemudian. Idza waqa'atil Hahaha. waqi'ah. Waqatil. Ayo hati-hati. Waqo' Waqatil. Emang jawabannya mana sih? Semarang. Semarang. Kenapa jadi nggak tuh? Biasanya Cilacap. Ya jangan wango nggak ya. Ida waqa'ain. Ayo. Idza waqa'atil waqi'ah. Idanya panjang. Ida waqa'atil. Ayo. Ida. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kemudian. Laisa liwaq'atiha Aha. kadhib. Salah. Coba lihat baik-baik bacaannya. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Laisa liwaq'atiha kadhibah. Kemudian. Wal qamari. Yang paling bawah. Ya. Wal qamari. Wal qamari idza talaha. Wal qamari idza talaha. Kemudian. Wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi wa ma tahaha. Kemudian. Pindahin dulu. Aduh, yang ini nih. Yuk, wal qamaru. Wal qamari. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Kemudian. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Kemudian. Fa'aksaru fiha al-fasad. Fa'aktharu fihal fasad. Kemudian. Yudha'afu lahumul adab. Yudha'afu lahumul azab. Kemudian. Wa tadhaquna wa la tabkun. Wa tabhakuna wa la tabkun. Kemudian. Zalikal hisyul azim. Zalikal hizyul azim. Kemudian. Makisin. Makisina fihi abada. Makisina fihi abada. Hal yastawiyani masalah. Hal yastawiyani masala. Kemudian. Wahuwa bil ufuqil a'la. Wahuwa bil ufukil a'la. Kemudian. Fahasara fanada. Fahasyara fanada. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Wahuwal hakimul khabir. Wahuwal hakimul khabir.
Fartakibhum wastabir. Fartaqibhum wastabir. Kahasimil muhtadir. Kahashimil muhtazir. Kemudian. Wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah. Terus. Wa tawassoi bil Hei, marhamah. kok soibil? Ya, Mana soibil? Ah, soibil. mana soibil? Wa Lihat baik-baik. sau So, wa tawassau bil marhamah. bukan soibil ya, nggak ada ya-nya. Watawa Saubil. saubil, bukan soibil. Ya, di mana? Watawa saubil marhamah. Kemudian yang ini yuk la abud ulaika. Ke bawah aja. Ini panjangnya 5 harokat ya, 2 sampai 5. Yang ini mad jaiz, ini mad wajib. Tapi kalau bingung yang ada alis di atasnya pokoknya panjang 5 harokat. Enggak apa-apa, yuk. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian ala Ala as A-nya panjang. ala 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 asar. asarihim A-nya yuh panjang. A-nya a- panjang. Ala ala asarihim yuhra'un. ala asarihim yuhra'un. Kemudian Wassalamun alal mursalin. wassalamun alal mursalin. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Kemudian Makisina fihi abada. makithina fihi abada. Alam tajngalil Eh, arab. taj ngalil, Ya, taj ngalil. Mana taj ngalil? oh iya, salah. Ngalil wae. Ini teh orang Semarang teh kumaha. Taj ngalil, jangan Alil. taj ngalil atuh. Alam taj ngalil, jangan taj ngalil. Jangan ada ngaknya. Ayo. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Bihadal hadisi asafa. bihadal hadisi asafa. Kemudian yang ini Min awliya. apa? Coba lagi. Min Heeh. Antuk au. sih. Nah, gitu. Kedengarannya kayak hum Min aulia. Ayo, min min awliya. min aulia. Kemudian Ulaika humul kafaratul fajarah. ulaika humul kafaratul fajarah. Yang ini la ilah. Yang paling bawah. La ilaha ula'i wa la ilaha ulaha. La ilaha
ula'i wa la ilaha ula. Kemudian pindahin dulu ya. Jam berapa di Singapura? Jam 12. Pantesan udah ngantuk ya, matanya udah rapet gitu. Ini guna ya. Nun dan mim bertasid guna. Jadi inna ini sama seperti ini isinya. Satu mati, satu hidup. Amma pun sama. Amma itu sama ya. Mimnya amma. Amma. Mimnya seperti dua. Satu mati, satu hidup. Gitu ya. Inna. Nah, coba ayo. Inna. 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 Yang ini. Anak. Anak. Jangan panjang. Anak. Anak. Anak saya. Anak. Anak. Ama. Ama. Amma. Amma. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha. Ummuhu. Ummuhu. Ummaha. Ummuha. Ummuha. Ummuha bukan umaha. Bang. Ummuha. Kasihan ya Allah yang ngantuk. Ngantuk-ngantuk masih mau belajar. Ya Allah berikan kepandaian untuk hambamu ini. Jelas. Innahum kanu mujrimin. Nah, mungkin nggak bisa kenceng-kenceng ya di rumah orang. Kamu jaga nenek emang di situ? Iya. Oh iya. Iya kalau kenceng-kenceng nanti neneknya bangun. Innahum kanu mujrimin. Kemudian. Inna ilaihi raji'un. Waknya jangan ditinggalin nanti Oh nangis. iya loh. Kasihan. Ayo dibawa waknya. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ini. Summa adbaro yash'a. Ini kecil. Yes. Yes. Yas'a. Kecil ya. Ayo. Summa adbaro yas'a. Thumma adbara yas'a. Kemudian. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Kemudian yang ini. Labithina fiha ahqaba. Koknya panjang ya lagi. Koknya panjang. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Kemudian. Hada Gitu. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba. Ntar ke atasin dulu. Inna hadi. Yang paling bawah. Inna hadihi tadhkirah. Inna hadihi tadhkirah. Kemudian. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Kemudian ini
nun mati atau tanwin ketemu nun dan mim. Gunah. Khairun, khairun nisa ada gunahnya ditahan ya. Ada panjangnya. Ya. Khairun nisa. Khairun nisa. Kemudian Mimma. mimma. Kemudian Wa ma lahum min nasirin. wa ma lahum min nasirin. Kemudian Huwa fi dhalamin mubin. huwa fi dhalalim mubin. Kemudian ala Ala siratim mustaqim. ala siratim mustaqim. Kemudian Summa damar. sumadam sumadam Summa damarnal akharin. Thumma dammarnal akharin. Kemudian Qalilan ma tashkurun. qalilan ma tashkurun. Qala innakum makithun. Qala innakum makithun. Liyuqda ajalum musamma. Liyuqda ajalum musamma. Ini ya maksuro ya. Ya walaupun ya ini alif. Ya pengganti alif. Kemudian. Inna kaidi matin. Ya matin. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Kemudian. Ini suaranya bikin ngantuk. Yang kenceng atuh. Nggak bisa ya. Tadi kata Pak Ustadz jangan kencang-kencang. Ih, siapa bilang? Kencengin Takut suaranya. takut neneknya terbangun gitu. Oh iya. Oh iya. Benar-benar. Ya bisa nggak apa-apa tuh kalau begitu. Walan nu'jizahu kharaja. Walan nu'jizahu kharaja. Walan apa sih ini Pak Ustadz? Nu'jizahu. Nu'jizahu. Jim dan zai itu berpadu. Jim ada zai ada ha. Nu'jizahu haroba. Ya, Walan nu'jizahu haraba. walan nu'jizahu haroba. Kemudian Waquluhu hani'an mari'an. kamu teh kalau wa teh sering ketukar sama pak sama wa. Itu kan bukan wakulu, fakulu. Ayo. Fa. Waqulu fa. Kedengarannya kayak wa. Waquluhu hani'an mari'an. Apa karena mungkin ngantuk ya bibirnya kurang ngebuka jadi fa-nya jadi wa gitu ya mungkin. Kedengarannya kayak wa. Bisa jadi ya. Orang ngantuk. Fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Kemudian. Shin. Husubun. Itu bah. Husubun musannadah. Khusub shin.
Khusyubum musannadah. Ayo. Khusubum musannadah. Bagus. Kemudian ini alif lam ya. Alif lam itu ada yang dibaca sama nggak dibaca. Ya. Kalau nggak ada tanda bacanya jangan dibaca. Ini yang dikatakan alif lam sams ya. Kalau alif lam yang ada tanda bacanya alif lam qamariyah, alif lam yang dibaca. Ini dibaca karena ada tanda baca. Ini nggak dibaca karena ada tanda apa-apa. Dilewat aja. Nah, silakan. Wan nahar. Ah? Wan nahar. Ya dengarannya kayak Ya. warna haru. Ya kan ini kro 5. Jangan dibaca. Nahar. Wan nahar. Wan nas. Wan nas. Bin nudur. Bin nudar. Pendek. Fi Kemudian. sudurin Fi. nas. Fi Fi. bukan bi. Habis bibirmu kurang ngebuka. Jika dengarannya bi. Fi. Ayo. Fi sudurin nas. Iya. Fi sudurin nas. Boleh aja nggak kenceng-kenceng nih. Nggak kenceng nih ya. Fi sudurin nas. Itu kan jelas. Artikulasi tetap jelas ya. Ngantuk sih ngantuk. Biarin aja. Tapi artikulasi tetap jelas. Itu nggak jelas ya. Saya jadi ikut ngantuk. Ya, terus. Ya, Ini wasil ya Ustaz. Al-was. Al. Jadi Al. alifnya berbunyi. Al waswasil khannas. Wasil khannas. Kemudian yang ini pan udah itu mah. Tadi kan udah fisudurin. Bawah. Oh iya. Wannasi'ati gharqa. Wannazi'ati gharqa. Kemudian. Wannasitati nashta. Wannashitati nashta. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Am kana minal ghaibin. Am kana minal ghaibin. Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Kemudian. Wa ma lakum min nasirin. Mana tadi Ustaz? Kenapa? Enggak, ini tadi hilang. Oh, hilang. Wa Saya mau ma ngikutin Tiwi lakum nih. min nasirin. Wa ma lakum min nasirin. Suaranya kecil. Aduh. Ayo, sayup udah kayak suaranya di lautan. Udah suaranya pelan. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa lah. Gimana lagi ya? Ya Masya Allah. Ya amma. Amma yatasa'alun. Tuh, gitu tuh. Walaupun kecil ini suaranya jelas tuh artikulasinya. Diapain tuh? Kalau tadi kayak ngosom. Gitu. Amma yatasa'alun. Anin naba'il Nabail, azim. pendek. Kan nggak ada yang panjang. Anin nabail. Anin naba'il azim. Nabail, jangan nabail. Nabail, alif. Bukan ain. Anin naba'il azim.
'Anin naba'il 'adzim. Kemudian, faida. Aidza kunna 'idzaman Nah, nakhirah. panjang. Aida kunna, ayo. Aidza kunna 'idzaman nakhirah. Aida kunna 'idhaman nakhirah. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Bagus. Nih. An-nari dzatil waqud 15. Yuk. Yang Ada? Hmm? anu, Hmm. ada. Lagi ngomongnya kayak sayup-sayup kayak orang lagi mojok aja. Aduh, 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 aduh. Oh, boleh pelan tapi yang jelas satu. Ih, dipepeng. Anna idzatil Anari, waqud. rinya ketinggalan. Anari. Hmm, hmm, hmm. Ayo. Annari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Idhum. Idhum 'alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Inna Jahannam. jahannam. Mm-mm. Inna jahannama kanat Ka-nya mirsada. panjang kalau udah gitu. Ada alifnya ka-nya. Kap-nya In, panjang. inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian Lito, litoghina ma'aba. ma-nya pendek karena ada barisnya. Ini Litoghina ma'aba. i-nya panjang kan ada matobi ini. A-nya panjang, O-G-nya panjang. Mm-mm. Ini Litoghina ma'aba. Leopagena ma'aba. Kemudian. Innahu laminal kadhibin. Innahu laminal kadhibin. Summa aghraqnal akharin. Thumma aghraqnal akharin. Wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Summa qad Thumma summa qada. qada ajala. Thumma qada ajala. Mm-mm. Fiha atau fima Hmm. ini Bapak? Pihak. Kalau mama cuman kecil nih. Ini mim. Ini yang Hmm. balik dari atas, dari bawah ke atas itu hayah. Kalau mim kecil. Tuh. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Hmm. Wa akwabum mawdu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Inna hadha la syai'un Ajib. in Ajib. in inna hadha la Danya syai'un panjang. Ada. inna hadha la syai'un ajib. Inna hadza la syai'un ajib. Mm-mm. Innahu jamitun Hamid. majid. Mana kan ada Oh, innahu hamidun majid.
Innahu hamidum majid. Inna ilai. Inna ilayna iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alayna hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian fadkhuli. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kau ke dalam hambaku, golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini Allah ngajak, ayo sini, sini masuk. Gitu ya. Allah ridho dan mereka pun ridho. Iyalah dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yuk, wadkhuli. Wadkhuli Fa, fi fa, ibadi. fa, 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 fa. Wah, wah. Fa. Fa. Fad. Coba, coba Nadia dengerin kok. Jadi telinga siapa yang denger? Kan telinga saya kedengerannya kayak wa. Ayo. Karena sampean mulutnya kurang ngebuka. Jadi gitu. Ayo. Fa. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli Wade. Kalau jannati. kolah atuh. Wade. Oh iya. Kalau masuk. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Kalau begini terus kamu nggak bakal diturunin lagi. Cuman catatan, tolong diulang-ulang ikro 1, ikro 2 saya ya. Biar mantep. Karena ada Ya, beberapa huruf yang sering lupa. Atau mungkin karena ngantuk juga bisa jadi. 15 dulu, nanti 16-nya ke sana. Tolong yang saya kirim di grup dipelajari ya. Itu ya Pak barangkali bisa Ustaz. bermanfaat. Jadi kalau ada mualaf, ada apa itu di-share. Ada mualaf yang nggak kenal huruf, saya ajarin pakai Latin. Kalian yang sudah kenal huruf jangan pakai Latin, pakai Arab aja. Tapi sambil belajar terjemahnya. Di situ kan Bismillah, bi dengan ismu nama, Bismillah dengan menyebut nama Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim, al-alamin yang menguasai alam. Itu ya. Terima kasih Bu Ya, Tiwi, Mbak Tiwi, walaupun malam udah ngantuk. Kayaknya udah ngantuk kayaknya di sana ya. sedikit. Sedih. Saya masih ada satu tugas lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.